share ni mu na ye wo as was ye ben central mosque no ejoso jani share ni mu ye sa so na kotwi ye ben kotwi station no ene wo adansi ro ni mu so adansi atokwa bofo ye rejection share ni mu na ye wo ni wadubia senso ni wadubia se jani nchen ho a na ye wo bo se so GPRT wa bosan kuma station dada no e wo ni butu ye di djuma akrokaren so akrokaren obi be bo wan se de wa bo awu ene nipa kura wa bo awu bi a na de dana no no keka wo ye bibi keto bi o de be kai wo no mu eno nti on hye ne ho de nasam ne mu ya obia ne no sympathize nti on hye ne ho de na emom de mi ka kakra ni se sa eba ni sei na sika no ya na me hu ni se se bi kura te se de na wo ka sisi asa ye nyina ye be kekan sa se kakra na ka ye de a support no no good but de na me hwe ni se obu ha oba na o mbe hu ni sei na wo beje but okwa se okoye de sika na wo se ye no kura no wonti ni hu enti me no ma famu de me wo foundation bi amaya me so me de bo afoforo kakra na me se bi a ye beti ye bibisa wa na bibisa de bi e beto bi a bibisa ice chest ne sa nyoma kakra bi ne se nipa ne ba because sika wo de hye ne nsam no e wo beti ni age
ewa ha sere ada ya se ya bibia but obekọ no bibi foforo a different case crabo game we are say the mama can obonso do another station ekọ pay offer ni ade we yes so nhire bi enim enti se nya bi se bi a iShares bi na ne bi a zap mineral water trabe nyame adom ye pe bi a be 20 cartons bi man yes gene cotton na ede na so epe onu ma no bibi a mo betimi de ede akeka mo nsase enti adwuma de oba bia wotimi say so yes smart e bi fa mi say we yes smart wo hu say yes e no say me de pesika oba de also pesika so na wotimi de efie say wotimi kura say me woni de obedi kan akọ say asama etu we asama ya re wosam be ma na no to say nkwanhia say na beto no sa na me de say na nkwan ma ni me nyina say wote ho a na woni obi tina asetena mu a try to be bibi dia boa support mu kunu na o partner no say be ya say dachi ba ku fi mu a enye say wo be nante na wa busa na bi ba ku ni ho ba ku ho support enti nyina yen hia sa de ne yen say say bi o be ma no obi a na to na so to say o mu de bi o de ba enti na so do sa so de mu fam e be do me bi no na ne sa because e wo de da mansen ko mu a etwen yen no but na wo share enti yama so yen say betimi aye bibi dia support both partners na yeti bi dia hwe emofra na nchima no that's okay yes so yeda say e pa ene wajenche me comment section na makenkan comments no e kakra e de amayen ene demonstration we dey say free last week no na Facebook for abode wuro no na say benya abaso demonstration ebenya abaso fi say nsmp omuni me will be can be na comment by no che say okay comment ni nyina koye soundo balebo kwasi o say nyankopon show papa sofo bosha wa hye no yeda se nana ya was sound die enkoye kra enkoye ekra yegusu aya yesiesie yegusu ya yesiesie pisolo judas was me dey my confused o enti yekumni kunu no na chese omo na nhwe na ana nso sesen ti se be mana na to ne kon hu ye nti ko ntimi mo ne bra eno nso eye ono nso ne die no rori na ba was say Insura FM sound ide enye enkoye kura chese okay eyara yegusu a ye fixe eye nhoma eye mfidie ne yekeka bomu a ye de ye adwuma no enti samodo ye nti ya munya ye ho abotre piwak ena me kono na mene eye doctor edi enkomo we ono no doctor we have cast ewo eye Ghana ha say me mo akọ sa meche uso ahofe na bibia ye boko de yakopandum okay fa ye tu e na yonko medase ma menche tiefo ni ahwefo nyina ewie eye 3p garlic mixture Piwak natural health garlic kroje ne dia ye dro ne yemfanka ja ne yemfenso bia nso mfremu enu ntimu ahoden no ejina ne naso eye ntinim akomam ena mogyamu adwuma o hweme utie me wo yadebu wo ntinim akoma ne mogyanim de dro amekanfo de ama osebeboa wo eye 3p garlic mixture ebo na boost immune system no enu nti yade ntime mo abobo no krabra wafa edupa bi se wonya nto obi de ne na me sorry ya pharmacy shop mo ben wo no bora moe kwaje wo de ne wabusuafo nyina enche no emu rent ne no ben ahodo nim nyifin ne keka wa bia emfri ho se de be ya moja ebetimi ede afisa ne na akomode mapanipedie ne hia no ne nsa etimi aka na ewie ye hwe menstrual disorder or pain e ma ne kwa fichira ya na akoye nsempi bebre na etwa agyajo de entia ene ya na kofa sa o ha no edeba na ansa na no wo ya de bi wo ha obi na wo hwe me wutie me pesa wankasa wo fre doctor ene ne twetwe komo na cheche mu eche no dia wa ye krado se o fre ni sisi a obefa na waje wo so acheche o kwan a obefa so enu ti fre doctor e wo 0248 92 88 24 0248 92 88 24 say ya come menstruation na se de ye nyina ye nim no wo ya ba ya na ye wo gini drum
fie so mpanyin fie so be 10 e de ko 16 years na ubu wonsa e ho no we frasie ehunu mu genti ubon so ma me ache watena se da bi e futu so o de ma left and right ye ni o ma be ma de ne ho kan wa wo benyam nti ya na wo suro kwa so ne be makora ebedi agro sanso ne wo de friend say menstrual pain and I want menstrual disorder udi do mfinsha ne be 45 e de 55 ne so a e ho no wo wura bretwam oni nsebu bia eni asem bia nti ho no ya na nkrofo e person kantempa na onyini koduru ho enso nya bete se obenyina ba benya sa 45 years no na mom no menstrual pain no ade na de ba no ebi wo ho no ma moja na abobon to na ntimi mpie ye no e na akofa sa ya denden e de abrew eni kwan se eye ya ebro so e ba sa entwa ye ne nyina mu na dura mekanfo de ama wo eye 3p garlic mixture ututu meka na akopɛ bi enum bia na wanu mabrofo dro wanu mabibidro nanso enko edo eye wo last stop ono no ma ebeboa edi wakagina mu e wo kwan shonko kra so sanso na se ne medi kan menstrual disorder obeti obi se me bo mensa ensisi so yi edi enti na ema no ensisi so yi obi wonu ma se de nka normal flow no esese ohunu moja ne de no ekoboro so saa eba bebre enti de bia no na waye ha edwane kra nso wo ntimi po enni bi edwene no ankasa eba saa entwaye anase wo no wonyi san ye untwabra na so bosumi bia se so be bia ohunu moja ne no wo de no emakra entna kra na ema ne nya wo de na bibi na enkoyie ewo nipadua nim na akofa sansunsuanso bone no ede aba obi nso ho no ma owo long cycle senior baby at 28-29 days ene wo senka ubu nsa no wodie no entisa ewo akiri ebeba no nso moja ne kakra bi na aba abonten ede na ya ne kofa sansunsuanso bone we ede ba ebi ana we oba wo pe birth control pills no mpa umpese wunyinsen eno ntu fa sa enuro bi etete sa sa de be ebeba ho ban afri nyinsen ho etimi nya sunsuanso bone ewo so afobon sechima ne beba no na ensisi so ye sene sese eba no kra unhunu ne sa de bia na akoye ensempi anasa we oba utenya miscarriage unyinsan ya na besneko unyinsan ya na asai ebasa eno so moa ema uchima no ensisi so ye enye wankasa na wo control ninti ena wo pedro 3p garlic mixture na wanom dia bo ho ban na aboa eisa o haw ni nyina ede efi wo so ana fibroid ene da wo yem eno so timi contribute obonsa uchima no ensisi so ye obi so ho no ma ne de no awa wo ye owo wie ye ne na chi no ena ama ne chima no ensisi so ye eya ne taka obi se me de mewo a afi ansa na masen hunu moja biom obi se bosome miensa ansa na machima me ba no echi obi ane se ne ne de etie enu nti awo na awawo no e ma obodi no enye se ne na etie kane no e be sesante niema bebre nso asesa ewo mu edro ne ye 3p garlic mixture eno na ono ma ebeboa aba ho ban every sa ohaw ne nyina eho enu nti na ewu nsa na eni ne kora nso enye fe eba se etum akotensen bi nso aba begu ho afa wona nyina ye obete won feel comfortable wontimi nante obi won mama na aduane mpo a ontimi eni aduane ne pampa ne bofa ne so a enam so won ne nsabuo nim no na ofe woni ne tifie na wanhwe ya beka se bia na wanyinsen enso na enyenyinsen eye ne nsabuo na wawura mu no ena akofa sansunsuanso bone no ede aba edro no eye 3p garlic mixture eno na onoma ebeboa eye sansunsuanso bone we nyina ede afi wo so etimi eja wani subidie titiriw ene wona wode no wohunu moja no eboro sane nkese se eba ne so no eba bebre sa na de bia na waye ha etimi ma wani so kra ebrew edro no eye 3p garlic mixture wonoma ebeboa abo ho ban efisa oha we nyina mu surgery doctor number no Frenisisia na church o yade no ha onimu ekire no na omoa o eye 0248 92 88 24 0248 92 88 edro no enya manko na eto na enya fichikromu ya ne nko na etu de afri wo so eno nti be ma wo na wo yerete kotobinom na ema process no by emfa ema Johnson tentem Johnson echimuja me Johnson amete ya wo mebemem mebema no emu hyehyeme enso bi ani nya kroji di me Johnson wo chi ayese muja ni nyina ebejai abra wa fa 3p garlic mixture edupa no ebi wonso tifie pressure ya de na wamu ta da ne ho adi ewo nipadua no eso eye muja entimi ne afrisani ye wo nipadua nim no ena akofa sa ohaw no ede aba edo ne 3p garlic mixture eno ene beboa eisa ya de no ede efi wo so stroke ya de na aba nipadua ne so ye o se no
na di wo ko wo mu no mesra o last stop 3p garlic mixture ni nyina ye moja entimi ne afusane enkonkwam wo wadwe ho friend cells no na akofa sansunsunso bone no de aba unya dupai bi now no ma ebeboa we frisa o haw ni nyina mu wo de no general body pains whether na no ye nwunu kra de anagye untimi mpiempo no akwa adwuma waposo ne waposo untini mu nyina etwetwon vitamin C kese ni woni padua mu na akofa sa o haw no de aba edo ye do san say garlic ni nua no ni atwe ne direct enunti vitamin C no ebi wo mu pa nom na emua enyi saa ya na wote wo ni padua ne so ni nyina emfa emfiri wo so asthma entehye wa ya de no ebi a wa home mframa bi a umfa wani hu ne ma bi afrafra no ahomya ko mu akofa saa o haw no e de aba unya 3p garlic mixture dre now no nom dia ebeboa se de ya na ye di adanse garlic no eye wo de aduane di ahoden wo mesan ade pi no eye no kre edre mpo de fancy je bia so enu tie hode wo mu no stronko kura pebito nano no memfansem bia enyi hu ho ano wo fie nti wo diabetes asichire yade ne nso no unya 3p garlic mixture do na ebeboa na atimi tikra e de free so e de ama na mo koto edro na ya na wa hye ne nso se wo to a ehwekwa ebomu garlic ya da ho no kokko ene droniti no kokko enu nti ukọ no bi de plastic bottle bi ana wo fedu fufuro bi de kyerɛw garlic mixture san ade a wo bodi na bi a mesrɛ onyo na ebe kyerɛ wo de uhunu niema mabobɔ so iwe dro ne ho a enye no a ko wanim kopim so benya no bi ansa na wato wadwene ya wo ntanta woda abrofo dro ne bibidro bi so enu nti ubeda kra no ano 3p garlic mixture no aka ho emane hawo wode to dro ne ko fie wonu mu wi a 15 minutes edukro na wono nom ka ho enkofo hawo emrewa komoden na enye na pharmacy shops herbal shops bebe eto dro wo yemman mu nyina oborura mu a onsa etimi ekebi open dudu mu o Accra o kanshi fa wani chere Kingswalk Kofi Sam Enna Angel Herbal Ashaman Wedama Pharmacy Tama Community 5 Collector George Madina Health Alert Clinic post office no ND Enimoshe Kumasi Kolinak Herbal Whiskey Enna Dani Herbal Ebema Obi Atso Ho Albert Sam Herbal Takradi AA Mensa Go for Diagasen Pharmacy Wa Mumunya we Enterprise Cathedral no Edi Enimoshe UDS Obeko Charles Herbal Sansuna Tamale wo Fakojo Herbal Eben Electromat no Komia ye we any pharmacy shop no eben wo no Koje 3p garlic mixture dupani bi enye busuani nyina enkoche namonom me sorry so dia me the doctor number 8 chat wo na ma sorry me sra ofa number na emfere senya yade na tie ne bia mu kire doctor na woton yade no a ena unya anu aduro owo ho abotre obetie o na waboa o number no 0248928824 0248928824 3p garlic mixture edupa enono pebi na wonso ebobo nafe emwa ewone wiye nyina mu enkoma wodo ayedie wadwenkyere wonkomo yihu ena meba na mababa beje enu timisre o frade di kan ma wo fidie ne nkofom enkasa nche pi se be ya woni ano so betimi afre bi 032208358188283 032208358188283 wadwenkyere ene sei mami we se yenya obi ewa homa no so hello. Okay, Madaro Mayana Masha Humano Amaye na yeko hello. Hello. Medafu uti baby afraid fi. Naima. Papa. Naima bla penny. Tafu ni na bla na medwe drag leg down pepe. Ameti akwa bi onema mbi sport wa. Na naima nyamye ni no kwesa yenka no kwenta down for yenka down for agro. Man na mo flare no. Nesem no akekano nya mianim ene adwene fa because ekwan omode oba na fa so no ensem fata so hu wono no suma na disi na yedi na tumu no oba ne nkwara ne de omo nyine omo ho so hu asem na etia motoska kakra bi ma no ana emu du kakra na mo fa mo ni getri mo ye me ma no a sa na ma ekosu nyina o sa medan mu bi na de ntina ya flow ne ye tro kwa pa na wo ye se ye nyabia na ye ma ye nia na ye mu ye ready what I say na me tla mo a mo ma ne ma ne sa e kwan bi o me fa so o me pe kakra ma oba ne di bia na o di bi de hye nkwala no mo mo aye
Nyame ka mo. Okay, on count so pa. Hello. Kafra. Hello. 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 Yeah, me uncle Anna. Me pa cha. Bonnie boy, young boy. Me pa cha bonnie ni fuma so chi go ko bra ngase fre. Me pa cha ma me cha no abuja fo na de me se so fo ntimi ama be bi obi achi ana pa pe adu so achi awu kuma so ambola me tene wa police station de chi wa uti ma me chi ano. Me ba pa na mo fre no no yesre na eni pa na wo akobo ntu akunu ni ene de wo nwene enjirima wadu omo no ho o de hye na wo nwie na odamu na wo dwen na ho na nka sabe wo na nke di bi sabi o oba yi di hye ko bo o di hye tu a anka ba video so abe kan zeni se ya na mo frɛ me kra mama ne na mo de me dwan obi mama ne na ya bo ama no ya mo ama ne o de hye na ko ka be ka ho wana si ya bo ama ne se be fo mo akata video so si am ama ne no o de hye ana afọ akofa be ka wo on se wo ya producer fo bo ama ne kwambo a wo so anka nkyerɛ wan kan jo so wo ba obu afu na de ne di hye ya ono ya dukuru abo ntoku ne na busa fo bu mfui so edu ya fa na se mo wuni bibia ka eni kwa dem ba mbezu na ka kala se mi se kra ya za wo de sra ko ku ni pa to atwene enti wo so bibi bra de mo ba no na oba so de budget no so ye de o de enkura no se be ya anka papa na ti ase obetu awe ne ma what is here? From a get away, for the man was one, never say me about so. So you send me mana, my fan got on to my and one got everyone quiet here. Ya too cool, ya cozy can go to the Twizica. You discover what fair man. Right, yeah, that's it. Hello. Hello. Mama. You saw for quarter. Yeah, for quarter. I number one. Asanti be fine. Asanti to yasi. Asanti. Mala mi say engineer clear to gas woni ne yele. So so my utio pa. Na no we asanti be fine to yoni ne yele. Mama, we me am kan ye no. So do this year na akoka be kan. The flower the o keka no any say. O this year na akoka be kan. Sabi, una obi ye o this year san Kenya o de. Bible say the opposite obi ye ma no. Yes, how many pakro. Ba ni sianke yankopɔ say insira ye bikasi ya. Atem bie hia di ɔde ba so na ho ya me se nyane se ɔmo pɛ patasika bi mo ba no na ɔba no so emfa nyi mo ne bra se ne be ya be fata no bi abɛ kama. Okay, yeah, that's it. Abusia no miensa no akakakra bi na abo na yeda mase ede madaje ya modene yen atena yesre se ebi achimato bi ba wo ba bi amadarma ye huma no na yegusu a ye suso mu a keka bi esi ne mfidie enti bibia betime esi no miensa bo na wahu ye wadom TV anache se ye ne mu edi enkra mamentu so ewa homa no so na menkoso a emfa calls no na yenko yanim ewo ho meres menyo obi a hello mo me ma me Ohemaa Benewaa pa pie ejina yenko na asunje kan ka evangelist draft mama bigini mama go do say bebram acho yenka so pa mo contract mama so mo kotwi menchia me boss padi o ya o say o chance me tu da no me bonnet o champo go for of quarter iki anu pa me radio get result the attacker say radio is guma hodo be kwa mo fa so mo ya djuma no ma ye wa bonten ti na bibia me se poku seku e pa jo fi na ma ga so ntuma katiem e ma na se ba mo nka Benewaa e ba aso wa twum na me fa producer we jiro edem ba mo sume de ba be ma me Benewaa adwuma pa mo ye no ye wa tire se bia difo ne chema omo tire se o mate aso no mo je koreshi ta se ya na e beka se vi na kwa ga poku seku program manager on to market yo ko mo ye adwuma o mamu me ye be sire he Benewaa ho ene se menye sofo a e bi anko be metwa club asitika de sei o ma be ne atimu bia ne ekọ bia ne yihu sebi mpre bia sebi tu mi galam se mi tu mama na wa be koto so penifo mani mo na akwaja na ndu na ma e so ho ura de ma wa kwatutu me bia ma mo se mra ni bia mekrom ha se de rekọ so aye se ya o we aye kan ye ja ye wa krom ha na police ko baba ye bi tu a se bi besi ne ye se da te hu mo ye bia isi mi se bi mpre bia se be ma bia peja no ho a hwe na be hu susu ampa no de se bi ade ye diu ye na kotum ni asenya lawyer bia ma no ti e me sira se fi na ko ma me se obi ye obi sa se ya nse na no no so kai na se na se de pasa se bi nkirima na no no tramo ni re ni tinka fo no o meja no mo mu ye he ade wa so obi ba o. Okay, Kafra. Hello.
Faye. What Faye? Fire juice. And council pa. Mo a jump of profit. Kwamu Nhyira ko opakata wo chiri. Wate. Tamia me opase akosha pokuya. Daily opuni. Wa mleka mem upri atantach mangu. Amazing Gates for market. Kuzo cobra black wati. Papa you are flip chamwate. Ta me opase. Na bi kan wona na mo. Abe ma okosu tue wanya de. Wakoja nan e wo baabi. Nipa ne kura wie no wayera somwie kama. Wadi Sophia Mount. Chef fight cha. What is that? Turn up who? Chef, when will be a water? Prophet, men from my farm who you now for us to one yard. Nippon of your say, you couldn't go. What are we going to and school couldn't be enough from? How do you need to have and I say, well, and I didn't get me. I was happening to Papa, better from me. I am Munyasim Bruno. Yes, that's it. Mammy from Hello. Medal foodie, baby, I'm free. I wouldn't come to do, mammy. Oh, I just love you, uncle. Michia, Nhyira Najima Beduana, and Michia, engineer Kedu. I saw that I is be passing. Sometimes I say, I some penny pa. Some in penny pa. They may be one or more, and maybe no more you. I said, oh, yeah, dinner, yours, I said, the away and right. They will be in the honor be into be a fentinofo. Takuma Kosura for them, Koda. Don't need down over them, maybe out and Hona Koda, begin with this. The minion remain in Medasi. Oh, yes, so yeah, semi family. If a better for being so. WhatsApp number non patrol WhatsApp number near 0549 801751. 0549 801751. Mami Sankwa Humano Subi na menye wadwenche. Hello. Yes, madam. Afu wuti baby afrefi. Nana yima we de wa oba wo fa se wadi nya Robert. Me ga se bi ko ti granta me ki ani bota se ditu ne regional minister ni ke me boss. Hey. Wo hwe ya ma mi ha odi na se mi ba ya so fo se ya me ya duma. Obatani 20 million money. Ya sure say ya ma me so ma na tina wo say ke bia no. Ti say se ne ma na nsa na. O so otunye bi ni de. This time in 2 pounds, get back very good for money here at the Ketwa. What I say? It's a bit of coming for a man, 20 million about. I'm putting the perfect job on top. No, you. Let the Bionia Sabina, a function for Anna Bibiano, and Yakama, Medasi. Okay, Misso Medasi. Hello? 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 Oh, me, my Yeah, Joe Fakwata. Oh, me. Mame emma moni aduma papa onu abedwafo dumedia modie no eso ye ni papa Nigeria champo brofin mame enchia mopa ne pato owo me de afutuo na me de ma study abusuafo na omo de tie no ekoye saade ne se yesre de omo de bema oba na man de bitisa no na sabi nkola na abranti ni ja na tire no se ya de bia nkola na ni nyomo ye ombe sabeko omo ano no yɛkyerɛ abusuafo ɔmo nyɛma ɔyɛ ɔbaa no nso to no ɛna ɔbaa no mesrɛ no kakra bi a bɛka ne sɛ bia no wo sɔre na me de pa sɛ wo so bɛkeka wo nsa na kakra na benya bia de bɛma yɛsrɛ yɛ maame no yɛde ma na wɔnyanya de so benya ne da bia wo tinsuo hanki yɛ di no ɔde bɛto na da bi obenya na no aduane a ɛno bɛyɛ sensɛ sɛ ɔde bɛto no obedie na me kɔ nhyiafo wɔn bɛma bi ɛno deɛ da bi sika ne mu nhyiaa ne ababa bɛtesa nti die adofo de bemo e beka wonsa no topi bibi ye se ya o ma no so ahokyere e ma wa afa me da so wo me iti enso ye da say hello I ma bi ba ko fe me don fo wudi ba bi afra fi pa cho mi dia ni Joel mi do an ma kokko ben oh be ma Joel yonko kakra ne se beka ne se papa e pe ni na o friend omo bet na te no mo pechiga modru so no mo dia man se na wo kana na omo dia man no se be how bia emba mi so mo ko omo bet na te na o ma ba mo ko na bibia to yie
na ya menda sofo na se sofo na ogina pa na busu oba na busu ni ana Ema no esofo no aha sofo no da wa ya de papa wa ye de sofo no to ntia o kire penidie pa se na fen penidie sofo no de in fact ma bona baso pa me ko so bona baso to wa ya de pa yakopon so nshira for madia mudi na mo ka oni bia SM ema no nyame nshira mo pa wai Ohemaa Joel Makara oh yenso yeda say hello okay say ene huma no menim ni atiasi so ma men try ba ko hwe bia na atom hello okay enti yemfa your phone in sections no empem ehonnom ene yesre mo fanche ye pa dodo won na atwero ye ne mo na di dwuma no nti ena yesre se eye nhoma ani mfidie ene ye di ye adwuma enti se chimato eba ewo baabi amadarma yegusu a yesiesi technicians ni kotire betre sa nye se ye ni fi se comments na eba no na pi no asusu se ye hunu ni ahede ye no sa de bi ntisa yegusu a ye otimi hihye bibia kama ohunu ebe ye otrase a na chese huma ni bia koka bi konjo pi no a sane abada ho abewo ba kono na chese a ye trrr ne enti mumfanche se abano sa sabepe ene beka nti ma comment ni nyina yahwe ni nyina nti minti minsan ensi akire nkwakenkan fi se no a ena na mo twen adwene abaso ene udi wa woda me wish you happy birthday nyakopon wo nhira wo na wonye okese pa adofo binum din abeka mensa ewo ha sei Genevieve Abigail eni wa edubuatin ene eye wa woda Umame ene Lady Gold White wonum say wonum wish you happy birthday pa wo we Saint Monica so ankopon wo nhira pa sanso na Miriam osai somoa ene ewa woda ya wish you happy birthday Insha Ivy wo say ya wish you happy birthday emano pa ankopon wo nhira wo na wonye wo kese abusha Only say no se wo pe ba bia benya yadehwe ma wo hu beto especially any ade pa dia ene na ABA Herbal Center also for Rasta so ye wo de adro no be kan ma ani ne dia was specialize enso yade ahodo pi ho a eno nso wo tenete na Dr. Ketwa atenase enti me mana kwa be na ene nkoma wo ho no wo mfa emome doc yenkwai okay ABA Herbal Clinic Medincha Kesi Free na so ye na ede bro ABA Herbal ya sia ba biem na onya ti yen kape na won zi ye ba be ken ya de ho asem de bia me ka sure se woni de minja kesan se woni ye o kan nti o de woni di agonne na se se o kan ya ni duma wan hwe ye de ha oni amane na be bere wanya de wi asibe ye o de biem ya tabisa ono meni adum no bisomo se de mu wiase no etie sero tutumika na be pie mu ABA Herbal Clinic sanse se weni wei edum a ya ye papa obi okro no koba na busuansa akoma no na ndeye ne ne dumi obe ne den untimi nkomba bi menyo nko na wa ha ho na emu busuani nyina nso ho aka se mesera wa tutumika na bra be pie mu ewo ABA Herbal Clinic ina ye ye tutu akoyi o se bon ho ban ne ye hwe se bibia ya de bi mpo beba so a o se pa no aduro ntam ne ye de ka na afi ase etimitu na bibia nso efiri hono ekon no ntiji ya number na fra 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 na the ABA Herbal Clinic atwetwe enkomo ye na so ye nye operation bia ye nye surgery bia ye ma hwese fa so wene ne so ye ndu na ne amba ni abena ye yam ne se de sam ye de mon o de kokko fra wo aduane na de kokko rice water tom brown no na o de fra na wadi esanse enu na be ko tre ni makwa mu adwuma
ebepepa mo genimu ebebie bi ntini manso ni mo gye die frosane na dia hoton so etimi abro timsero tutumika nebra ne bepie mo ewo ABA Herbal Clinic enti wo dia no say doctor obey surgery pese doctor obey surgery bra ne bepie mo ABA Herbal Clinic na ye into ase enso enfama de me ka just glaucoma yadie yadie bi ye papa glaucoma yadie wo sa no wan hwe ya ebetimi ade 19 fie bebre wadwen beba so na edum eni no na enne ansakra ansa na meba ha no client ba ko oba ye na in fact the glaucoma na nyima de bi ya me ka just timi de dede begina wasom timi ye hu na afia mauti fa epaiwo na chese onti ase se na som eye ne hu ana mikyerɛkyerɛ ne mu no te ase no sampa glaucoma yade no ni su enene ban odan so kora ti wanhwɛ nie na so oba no battery nim sɛ ɔyɛ n'adwuma wadwen maso na afei odum enina ɔhono wanhwɛ abeka sɛ wedi ehum yade biza mesɔre preko pa ne menini dum ye entesa ya okwada so adwena sɛ market ne cheaper ne ebutu kwada so adwena sɛ meka sɛ so fata tena se a ɔbɔ adwuma nya sɛ metoa mesɔre wo ne ko pemu kwada so adwena sɛ market ne cheaper ɔhono na yɛwɔ sanso na ade ne cataract te na meka mo asɛm ya maka kyerɛ sɛ te no sɛ de tie no sɛ wanhwɛ ni ya enne nipa bebre ɔmo complain sɛ yɛ ɔmo de ba nyina kyerɛ mo sɛ wakɔyɛ surgery te no ne ni benkum wa emienu ni fa wa emienu tin ne ni na tietie ɔno wa surgery bɛyɛ nan ɛte ɔmo yi ana aba wadwen wa wɔn ti aseɛ nti na ebi yɛ Herbal Clinic yɛ ka kyerɛ sɛ ɛte no ɛhyɛ aseɛ firi tire no nti sɛ woka deɛ wɔ ani na deɛ wɔ tire nim ne deɛ wunya nka yɛ afei sɛ woka deɛ wɔ ani na ɛsan sɛ wakɔka deɛ wɔ ani ne nti no deɛ wɔ tire nim na afei deɛ the force ɛna pie na de ba nti obi a wakɔyi ɛte cataract na meka ho asɛm wakɔyɛ surgery bia no wobɛhu sɛ afei ɛbɔ no ɛyɛ mo ɔhwɛ adeɛ asɛ deɛ ɛbɔ asi no afei deɛ ɛyɛ mo ɛnkan ne yɛnyɛ wo surgery ne korampo deɛ na ɛyɛ ba afei yɛkɔyɛ wo surgery wie no adeɛ no ayɛ mo mesɛ tutumirika na bɛrɛ a bɛpie mu ɛwɔ ABA Herbal Clinic yɛma deɛ de bɛfa wɔ aduane adi afei yɛkɔkɔ nane ne nyinaa deɛ frɛ de nsuo ne mfene na ɛbɛba ahotɔ no nsa ɛbɛka numbers ne ne agyi na frɛ ɛyɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 0531 780 651 0531 780 651 nani ABA Herbal Clinic atwehwe nkomo mesero so de ne diabetes ya de ne pressure hypertension American one semi odi no enso ye stroke ya bia de bia ya ye kase sa ya de miensa we de ne ya de nanam enti odi no mesero se diabetes no de bia me catch so high blood sugar no se ewo mageri mu a ekose ye ne no ene bibi wo me ye friend retina ti nya sai ne pe ene de sa ene ya de no so bro na wo made e bem wo se we ye diabetes ne ko ba ne ba ko ye fluctuating of vision so mo se we ne se ko na ba nipa bebre so be sori anopa na ne so ye ne kam wi aba na ate akọ ohun hwe ajo o hyede mu a anwumere de na ne na se ye kama eye bia diabetes so etimi ko fa sa e de ba sanso na so wo stroke ka de obi aka na to wache bia ne ni te fra azan se no na ye ntini mu de me se fa ofie wire na ye example se de cables ni na ye connected no sa pepe na tie sa na ni pe wi na tie ntini na moja na wo de onem ni na ye connected nti ba ko kan afi na de connecting e bia so aka nti me kan be pie mo ABA Herbal Clinic na ye ntu ase emfa ma ye two stroke na se 20 ya de na se ye two diabetes na se 20 ya de na se ye two hypertension na se 20 ya de na se nti me sero enne no bibi da mu ye friend lens na nhye ye nko ade a wo be pie mo ABA Herbal Clinic a unsa ebeka wa yaresa fa hye wutirim se o ba beja yaresa enye edro na ba beto o ba beja yaresa empress ye mfa ndro ne mano nti wo be nyina ya yaresa bia ABA Herbal Clinic na o ba yen ka de 50 Ghana cedis so beje video wa so be screening ye nya de for bi so hinta e wo no na fe so fo atade de bia na se mo kan ye mede da ma so de bia o se me
deɛ no sɛ mebae sɛ meba baaboa nipa o enti me deɛ no ɔse starte aduro no hu sɛ deɛ tie ne fa yɛ ahoboa fa bra no starte aduro no na hu sɛ deɛ tie a na wo de ayɛ ahoboa de aba enti charge bi ɔde bɛma bi aduro no kra charge no ɔde ma ɔse kyɛ mu mmiɛnsa wo deɛ tie mu baako gye aduro no bi kɔ starte use hu sɛ deɛ tie a na wo de ayɛ ahoboa enso de aba yɛsi amfo na ɛkyerɛ ne nto a so wokɔ na sɛ ɛnyɛ ma wa wanka sɛ ɛnyɛ adeɛ abɛba bi na mmom ɛyɛ ma wa na meka sɛ ɔtwadi ampo nyankopɔn di mu sɛ nipa ɛbɛpie mu ABA Herbal Clinic no so moyɛ nipa 100 da koro na ɔmo ba emu 40 to 50 ɛyɛ old client ɔmo abɛgye aduro a kyerɛ sɛ ɔmo san ba abɛgye biem enti Mr. Tutu meka na ɛbɛpie mu ABA Herbal Clinic kwada so adwena sɛ market ne cheaper de ebutu kwada so adwena sɛ market ne cheaper de ma ahinkro na so ɛkɛseɛ no wɔyɛ bɛn apia ko bi ko so Tuesday market no ma wobɛhu yɛ no hɔ kwada de awade bia ya hafo boss Genesis FM premises so efie de bia yɛ baabi ani meka ne sie mfa hyɛ utirim sɛ Kumase branch no fiti joda ekopem memenda yeye adwuma anopa no nsia kopem enwumere no nsia meka say so for 30 na adwuma oye adwuma ewo eye adwena se enti bra na ebepie mu enso ewo na mesra nyɛ nkwa na yesa manpower na ye adwuma emema no barbejo de odi ne erectile dysfunction de ne premature ejaculation what boss wa na wo je mu afia da okoyo to enti me ye adwuma me se wo se mu jade afurusani firi adwene mu fant ne mu na epie mu obemanim na etimi agina so ye ma jade kwafa kubinsu man infections ahodo hamododo barbejo de ade kwafa wo na mfa wo na mbra your number is na fresh 0541 5651 0541 5651 and that's 0531 780 651 0531 780 651 nani ABA Herbal Clinic atwetwe nkomo ABA Herbal ne ajo so se nyame nsa wo mu ampa edupa na ton ne ho na yarehwe nso de usan ebi hu ana bayira ekra abusuan ebeda mo se ene adaje amode ne yatena na yasanse mu biem se bedu tamo no na sound no edem fine mumfa encheye ye ne mo ana edi dwuma no akadwa ton de no kakra ansa ne asoso kwakwa nti agosua ebeton afri ho kai se china simenu mbopa donko ho a yebesa ba na ye ne mo abedi dwuma no hye no supi ma me se insurable do pono no se de me sha se me ma woti ase no ya bie ya eda ho kakra ene medie no nyina na ya gi abom no me de number no itwatro na media mawo eye 0550 068822 0550 068822 who send this ikano ya edino ye insure donations fa bibibra na wonso beji wonshira afi emu medi edi Ohemaa Benewaa na wafreme Ohemaa B meda mu nyina amase yenton ade na yempon enko abusia yet wadwadie no eso edia ene na Alaska Star Enterprise aso ye na medewo ewura sabre wodemu asiesie nyina besi piesita wodemu ebeye fe edia ma kire se bibia di siesie dem bia wo pene papa ene de ne border form a Alaska Star Enterprise aso ye esanse sabre de wonom ne number 1 key distributor o mema ne ma papa ne border form a wodi siesie wodemu edem wonom no etwa nit etwa yopo tse yiro eba ne sa na obema blind curtains na wallpapers wobema eku panels wobema bed spread in the pillowcases emu designs emu size said the open no ubenya e Alaska so ye carpet PVC floor tiles nyada no ubenya bi e Alaska Star Enterprise so ye ni nyina ne se odu wani. Hello, welcome to Bombas Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bombas Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to your dream a reality. With our experience, even professional service,
you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our quality. And I who is it? When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one casanga. Losing the layman castle. A mob sitting in Kotojo, my yedding. No poor Juma saw what shanka sanka. Nana, no, near. So, losing Lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you want you're fit to come to and you think for. So me boom round them see me dear someone. Me what losing Lotte, Mr. Losing the layman castle. What your bem? Oh, you're not. Losing law care Mr. Losing delay my castles. Do you know what you feel? Delay man castle. A man made if you do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want if you do what train so. FD Ashisha sa a jedi and crater you aja to Muse a ye. So, the money. But me do rap just for me send jam within a minute in Sabakandia and then one half friend. Yeah, Ebushan for we didn't an akuma patchlewa one. They recommended tap send that mama. And that's how for a baby. Diabata, our rating so yeah. Our A1. So pian road do tap send. That all says the tap. You're going to do check a man sample. You're going to do check gallon for sales. You walk into me at this coffee and year. May and friend for the VR, you tap at the move. Tap send in this street. The tap with the one. Tap and one in a Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medi di plaspa, mama men papa ewu, na medi ayedin, intines legana fonyina, mofa inslasu, na mombuai, na mimbeni nyepengimpa, na nyamebe shiam. Brunya said rubiemo, ye mofrey, ye wono modain, enunti na me Ohemaa Benewaa, me tun safra said ye ne krawo, eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadia, me fa number yi mawo, na kakra bi krawo fi se, na me asem ye ti asese nia wode famu or the fam ewurade, na nia wode ma no wo hye na na emu nti, ye krawo bi aketewa bi ensua. Number obeti media faso ne 0550 068822 0550-068822. Edi ebebano eye insure donations. Obeti minso de odi enwa fa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834. 0552827834. Yes wo ye mofrey wonu mu dan me ni umienu. Sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi. Na opese mi ankasa me ba be fa. Number we so na obefrey yesi 03220-83570. Ofrey ne a ebi awo bi a ye beba be fa de ekuta wo. Brenyen kame ho na ye nhye mofrey afunumu. The frame master Amwa, Naso Amwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. A Juma Yen Hana is Spreaker, Airbody West, is Spreaker. A yet inside landing, Kama. Okabi will have new Spreaker, a Kama pa, Yajuma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years.
we are me pon me hono me adwuma no wala gisalia ho saf market ona na me adwuma no nyame adwuma ho de na ye bo ntaabo na na ye adwuma no ya nyame adwuma we are seeing near mesesa no that one ebe we are seeing na no na o see nya machine be friend woven ye di bi suba hanti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya ye adwuma no ha o de cars mako 100 kraba wenya baby desi ye adwuma kama pa wa mi wie school no na me nya school anka meko pasata me fie e modern ti nyame na madom so ma me wo fa kopi amana ne ana o me de beto adwuma mu ambisu adwuma no bisu adwuma no so wie no wanya maburo o beto afidie ma mbi shop no yele e de mane ti adwuma na me kura mu a wasaf market ne nyame adwuma e ti ma ba be adwuma ne kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bismi nya ba bia ko bom pa ye ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adoma ti me sabe bie company we kesese ti nyese ahase no ana ti me ko yesi machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yensan ko an ne twafela no ba na de nyame adom ye o machine edi twafela ye o machine edi bulu ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what ma sound de car nti bibia dry not ma aja ko she wo dwunu aye challenges you women say on say adie bia obehase bia no mfa nizi the premier na KTI nko ana na ovi asa 1999 seconds SUBB bi wadu asa na nipa mako bi SUBB enti na emani die kesese be sem kwa bruchi kwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try be 5 times me nya bisa na Ewurade adom paibwa na Ewurade nyansem no nimdie no obi kwa amame a ene metima nya machine a me akasa me hu se metimi di ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no ye machine so wi su kwamia no the whole machine bi no eto ye machine we ye quality machine a just all the care we na usbra ya ye kama be you ka be pie no because e di flabo na yele I want say adwuma bia won ne nso customers ni do oba o se media mi penisi ya chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho the first class and the second class into which chire ni mu other ones na aka ne de meka to se ne de minti menye enti me chire ma hu se car we pinti se ni bit my de aye enti me work machine no kura na me fi se be hadwuma mete so aye de am se be adwuma quality ne kwa etima ba because your car sin bo pinti a can entman che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but obu open tika 1 year pepepe na ka na yebasa e fa be boy na ka ibla for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem ka she nyame en me ye adwuma ye na ha no ye adwuma wona de ka no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se adwuma ya ma no woni biansi oba time se ka no e 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready e 1 month 1 month no ba na aka na ye obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na ye wi na ma so se ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti ma wo bia ma na ye nye program ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fa ye de e bre enye spray ye o ka ebu a ka ebu abeba na o se bia beje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis ya de aye paint no kwa koto de aba be adwuma ma no emwa o acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ye sa polish car no bruni kan bi say was wo wase car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na se edin ko mi dia ye de aba obi ne de car no ko koshim no obi be na de car no ko koshim ye friend spring boot
butu be na de car ne kwakohye obo ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san fretas na wo machines no se fin bia meto car no so enti wo be yi car ne be pie no na car na ye kama enti na ma ye adwuma no ye sonko wa ha no enti ma nipa ne bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya mo be ye adwuma no enti ne ye de e boy ye kura na ye sprayer no opani se wo ye car wie na se wo hu fort go ho wonenye opon se maji wo adwuma e bia meje wo se 10,000 na mi spray car ni wie na mi yi car ni pie na mi hu fort wo ho a me sa sande car na ye foforo asa mama care right aba because asa obi a oye no kwafo na asa woni mo adwuma na ni su bia na asa oye professor bia no e wo se adwuma na wo ye no e mo obi me kire wo se aha anyi na asa ha yisi wo se wo quality won na nipa ne be fa car na nipa ne ba no na ni ji car no ma so makoma e to me yem me so me ni ji pa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a e ko ne se omo ni abotre no twen a yadi adwuma so what the gan share ne nsem no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwa kwotena wo bi mu no me prepare makwa kwotena wo bi mu no ato paint bia na o da adwuma enti e mo ama nipa bi we share mo ka no bo se ka na pempem na hye na tantan eso no kala nko ene nche mu kala nko enye bibia o sika ni ble ene de sa ne mane na eba ye meka se me start adwuma we almost 26 years ni nyame ama metima bi adwuma we ene se na fom te mi diskani blechi a kamiti mi bi adwuma ti mi tun kola ni na afo se wo si adwuma to wo asisi adwuma ni ye si adwuma ni hu ne pon ho ma master ne nhira bi efiri master ne num ba obi a wo nhira na ma ne kun bia me master nhira me be pon me ho no me som no na ma ne nhira me na mpo start adwuma ne nya me dwuma be dum pempenso a o de medwu me ni su ade hunu pa me pese me hu ense the next year to next 5 years going there and you from conform bebe what you here e be fa training school na ba ha ama amanfo ababe sua ensa no dwuma because you registration you the air conditioning you the fitting shop you the sane many nyina bebem ama obi bia tuma be adwuma ama apem so ya ayeso amwa with mobile service enterprise tumlikana for adwuma bla na adwuma ba ha wani mu wiase da and say be nkundie ama ye busia no ye dwuma no enkola ye no ye dwuma ho nyina ama ama automoba ayinhira occasion ye apem so fair junction emna na eba udru filling station wona for ni fedu bi akokwa no so obedru ho no fair junction wona wo fedu bi akoso ba utra insu mo bunsu bo ha obedru na somebody so si ho no ana wo fitek so na eba obo ye PS na amwa automoba ebeyi company ni di no be bia wo se obebia direction de obeba number ni 0244 465764 0269428204